Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Rising Engineer 2020, where science, engineering, and technology matters are discussed. My name is I'm Engineer Philip, and this time I'm going to take you to the 25th Rwanda International Trade Fair in Kigali. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rising Engineer 2020, tubashimira ko mugumye kubana natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho. Turi muri expo irimo kubera i Kigali Gikondo yitwa 25th Rwanda International Exhibition or 25th Rwanda International Trade Fair. Iyo ni expo iri kubera i Gikondo. Tugenda rero tubarebera ibintu by'ingenzi mukeneye kumenya ahantu twahaha ubwenge. Ubu ngubu ahangaha turi muri stand yiyubashye hano. Turi muri stand ya Plasmaco Ltd, aho ati Beyond Lifelines, manufacturers of HDPE and PPR pipes. Abangaba rero barimo baratubwira ko badufitiye amatiyo adasanzwe. Aya ni amatiyo ya plastike afasha mu bintu bitandukanye. Turimo kubona hano muri iyi stand. Urabibona ute? Plastic pipe na amatiyo rero abafite forme y'uruziga, imbere nta kintu kiriho. Amatiyo akunda gukoreshwa cyangwa se azwi nka plastic pipes, amatiyo ya plastike. Ayanga rero akunda gufasha cyane mu gutwara ibintu bitandukanye bisukika. Anga turavuga liquide, liquids and gas. Amagaze nayo birabitwara. Sho gutwara kandi imyanda, sho gutwara amapoudre ndetse n'ibindi bintu birimo utuntu dukomeye duto ariko bidakabije cyane. Aya matiyo rero akaba akoreshwa mu bintu bitandukanye, ariko no by'umwihariko n'abadufitiye amatiyo bise HDPE pipe. Ayo na amatiyo afite umwihariko kuko aya matiyo ya HDPE pipe bivuze ngo na amatiyo ubusanzwe akaba ari plastike ariko akaba harimo inyabutabire cya polyethylene. Polyethylene ni ikinyabutabire gituma rero ari amatiyo agira high density. High density usanga itiyo ikomeye cyane kurushaho, nubwo ibi plastike ariko nubwo ayikubita hishoka ntago wayasa ngo bikunde. Bituma rero iyi tiyo ikora akazi gakomeye cyane. Aya ni amatiyo akoreshwa ku isi yose mu bihugu bitandukanye, ku migabane yose y'isi, cyane cyane akaba akoreshwa mu gutwara amazi y'amatiyo manini atwara amazi. Dufata urugero, ugiye gufata itiyo yo kugemurira umujyi, ushobora gukoresha iriya itiyo ya plastike. Na amatiyo kandi ashobora gukoreshwa akura imyanda mu rugo. Hari abantu bafite ikibazo cy'imyanda mu rugo, wenda nk'ahantu mwogereza ibintu, gusohora ibindi bintu by'imyanda birimo amazi mu rugo, wenda ubijyana mu cyobo hanze. Ahangaha rero ikintu cyoroshye gukoresha no gukoresha ino tiyo nemaze kubwira ya HDPE. Iyi ni tiyo ikomeye cyane. Aya matiyo kandi ashobora gukoreshwa muri rural irrigation. Numva yuko mu gihe abantu bagiye gufata nk'amazi agiye kuhira imyaka, aya matiyo yakoreshwa. Akoreshwa kandi muri fire system supply lines. Numva ngo hahandi abantu bari mu bintu byo muriro, mu gutwara umuriro cyangwa se mu gutwara insinga z'amashanyarazi, electrical and communication conduit. Angaha ushobora kuyifashisha utwara insinga cyangwa se utwara andi matiyo ya telecommunication. Na matiyo kandi ushobora gukoresha usohora amazi y'imvura ukayavana mu rugo ajyana hanze. Murabizi ko ari ukuntu gufata itiyo ugushaka gusohora amazi y'imvura uyavana mu rugo ajyana hanze, ariko cyo gasanga itiyo abantu bayitemye cyangwa se bayangije. Uguze rero HDPE ni plastique kandi ushobora kuyitema ngo bikunde ko nubwo yakubita hishoka ntibyakwemera. Iyi rero ni expo nziza cyane. Barakoze, tubashimira bano bavandimwe ba Plasmaco Ltd kuko batuzaniye aya matiyo. Ubu nanone bajya kugura mu bihugu byo hanze, ariko ngo bakatwereka yuko ari amatiyo ari mu Rwanda. Utireo niziye nyungu akora mukoresha aya matiyo. Aya n'amatiyo meza cyane kubera kino kinyabitabire cya polyethylene. Aya matiyo cyambere ntago atora umugesi, icya kabiri ntago baremereye kuko ni plastike, bigatuma rero ari amatiyo akoreshwa igihe kirekire kandi akoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye kandi mu buryo buhendutse. Aya matiyo ashobora gutwara gaze, ashobora gutwara amazi n'ibindi bitandukanye. Na amatiyo rero akoreshwa mu Burayi, Amerika kuva mu mwaka wa 1950. Twebwe yakunze kutugeraho kubera rero ubukomere bwayo. Aya ni amatiyo meza cyane kandi ntabwo ajya ava. Na amatiyo rero yihanganira ibintu byinshi cyane, izuba, imvura ndetse n'uburemere. Iyi ni ishobora gucisha ahantu hejuru ugacishaho imodoka nta kibazo. Ubu rero komeza dusure expo hano iri kubera i Gikondo. This is the 25th
Kigali International Rwanda International Trade Fair or Exhibition in Kigali. Thank you very much for being guys. See you next time. Until then, be safe. Rising Engineer 2020.